Ispan Nzansi ngikhe nginitshela lento ngikhuluma ka1000 iX-Repo hala ayibhadalisa umuntu akunakuthi bazokutshela ukuthi ayibhadala lokhu or yonke into from sifika thina siyakusebenzela mahhala amaphepha akho mawahlezi kulesandla and aphelele yekela ngithathela abantu baku social media 1.5 1000 rand what asisebenzi lezo asamesho ukuthi namhlanje sisiza bani simsiza kanjani mawaphelele ahlezi kulesandla ngitoyithoma and nampilo kona ngitoyifethe asambeni Sanibonani ma. Usawona. Ninjani? Ngiyaphila. Igama lami Mr X. Ubani umama? Mina nguNomathamsanqa wakekani but bangazi ngonhlanhla. Nhlanhla ngakusiza ngani? Lana bra X ngahlangana nomuntu bisamba naye esontweni like umfana besikhula sonke Thokoza uyenza i-trading forex trading so wa introduce ukuthi ayena uyenza lento so ngaleso sikhathi benginemadlanyana benginayo bengibekile from kule indawo bengisidlala abo triple M nani so ngintshela ngithi mina ngi-interested angitshela ukuthi nemali le izokhula uzanginikeza ibe ne-interest ngathi mina okay mina nginayo 60 but ufuna ukukunika i-20 qala so ngamnika i-20 wathi uzoyifaka kwi-company yakhe bona bayenza lento bayi-company abanini so abuye ke after ngimnika i-20 unfortunately ku-20 ngamnikeza sayenza verbal ngimnike acknowledge kube right akabuya buya athi imali idliwe but bafuna ukuyibuyisa bazoyibuyisa because vele buki agreement ukuthi iyadliwa idliwa funeke ngithole right athi kimi ngeke ngizama ukufaka enye na mina if sizoba ni assign parts ngayifaka enye kungukuthi wena le yakho imali uthole kuma triple M ibhanoyi okay ibhanoyi eshilo kuthanda ibhanoyi so ngimnike ifoni but this time ngi transfer from my account yase FNB to yakhe yase ABSA so kanjalo yaba ne proof ukuthi ngimnikile leyo futhi okay khamba isikhathi boku 2018 mangiloku ngikhuluma naye lokathi hayi yabona angibonisa ama graph ngisho mina ngwazi ukuthi hamba kanje athi yabona la hayi yes uzothola boku agreement ukuthi every month kuzoba ne amount ethize azonginika yona izothi makufika 6 months izobe se amounted to the mali le esikhulume ngayo plus profit umuntu ashama takeni davikela kwangitshela lama graph so uthi i-profit imali kune contract la bra X kade ayenzile ukuthi i-profit yami izohamba kanjani naye wayesende ngifone ngicela ngidonsile nje ayisende kanje ukuthi izohamba kanje imali yami okay ayikhambi isikhathi umuntu akasatholakala sekahambile akasekhe Thokoza mangimfuna kuthiwa useDurban sekanama plus sekayalima umlimi ifoni uyitshintshile satholakala kambe isikhathi ngabo 2020 ngimbona lokho ngimfuna ngithi ngimbona angitshela ukuthi uhlala eJimston uzolungisa leso sikhathi nami ngangisese bunzimeni because umama mbekalele esibhedlela ngingakhona ukumlala eduze yabona hayi ngiyeke ngithembe lento ayishoyo ukuthi nje mina ngiyacabanga ukuthi nami ngiyolo muntu Themba is so ngithemba lento ayikhulumayo every time alokasho lezi zinto azishoyo ngamiyeka kwaba iCovid vele ngamiyeka fikela isikhathi ngathi mina ivele ngidliwe ngiyayiyeka lento 2024 ube nomuntu ongivusa yathi yazi nomuntu lokuhlala uthi yamfuna uyashada next month January
25 years 20 uyashada hawo uyashada angithumelele invitation yomshado no ngigijime ngecourt yeah letter of demand banginikeze ngimthole vele ngoba ngisho bekalungisa kuba lungisela umshado ngimthole ayisayini letter of demand right ecourt bese bathini kuwe ecourt fikilanga le court angayi umthokozi igama lakhe umthokozi angayi umthokozi ecourt dale ecourt kushaya isikhathi magistrate anginikezile iletha le warrant athi ngoba yes and lo muntu lo wonke amalethe watholile wawasign wamix police station bamixela and eyogcina nithi uyisayinele police station so sikhipha ithi hey exact yeah lokho njani ngihambe ngiye kuma sheriff nyo attach alright abukuye maseka angasayanga ecourt sengimtshela ukuthi hayi phela sone warrant athi ke ngicela siye court siyoyenza agreement ukuthi ngizokubhadala kanjani okay fikile court that yenza le uthi uzokubhadala malini athi uzongibhadala ngama 4000 ngama 5000 akabi straight ngama 2000 lapho but unginikeze only i4000 nakhona sengimlandelela ngazi kayingaki so yena uhlala kuphi uhlala manje uhlala eAlbertine uyakwazi ngiyazi la hlala khona ngengeneka la bonile la ahlala khona bathi akuna security athi umuntu ophakathi uyokumela kuvulele so mina nginawo ama connection engwayenzile ukuthi sikwazi ukungena singangena nje kusasa lapho kamnandi so uthi wena ama connection unawo ukuthi singangena lapho alright sharp uthi ngithathe lamaphepha ngiwaconfirm ngiverify and then ke bazokuthinta okay sharp uzongiphumela kanje ne okay yeah yabo thank you mama Sanibonani ekhaya. Hlala phansi mama. Ninjani mama? Bengicela nje ubaba nje. Ya. Ngokukhulu nje ukuphuthuma mama ahlalele ngapha. Hayibo phuma phela ndoda, phuma ndoda. Size kumama or kubaba. Size kubaba ngicela kancane khona kanti ngingufakazi kule ndaba. Ya, makeze umnikazi owendaba azozikhulumela. Kodwa ngufakazi. Okay, fakaza ke mama sikuzo. Sisi, sibazi kahle. Okay. Sisi akabalekwanga. Okay, hlala phansi mama ofakaze kahle. Ungafakazeli emakhoneni. Sisi, Hlala ngapha baba. Hlala ngapha baba. Sisi akabalekwanga. Le ayenzayo uyenza kahle. The point is uyangixaka ngoba kuze kwenzeke le ndaba 8 years ago. Bekayithwasa lami. Ngamtshela ngathi akwazi ukuthengisa indle yabantwana aqeda ugembule ngayo ungafeki bisikhuluma so ngamanye amagama usho ukuthi ku right ukuthi adliwe cha akekho umuntu omdlile akuright ukuthi akekho umuntu omela adliwe mina ngikhuluma eyami ubaba uzozikhulumela ukuthi asiqale ngiyakababa kunjani ndoda lo sisengihamba nawe uyamazi kakhulu umazi kanjani ngimazi njengomuntu esiphila naye in fact besiphila sonke esikhule sonke sisonta sonke ithi ngibeke kanjalo sikhule sonke siphila sonke saze salungisa neindaba zelona sokuthi singene kwi forex naye right sengenile ku forex yes so usisi wabona labafana bengisebenza nabo bangithengele imoto bathi kimi but bengicela ukuthi nami ngingene kulento yethu ngathi no akuna problems wathi kimi ngathi saqala kwaba na 2 trading platforms i-option yokuqala bekuyukuthi afake i20,000 khona umfana uhlala khona la uyamazi usisi bathi ulo ubasingobeni wafaka i20,000 sisonke ne yatrade leyo mali yalahleka you know trading is a gambling option whereas i-second option usisi wathi good bengicela ukuthi siphinde sizame another one another option yeah sayiphinde i-second ubusithuke leyo yes right sayiphinde option S2 sithema siphinda usisi wathi kimi futhi ngoba labafana asikho kahle nabo ngicela ukuthi ngitransfer imali into your account
my personal account ngisabhenke Okay, manje why athi anikho right nabo? no yazi kanjani ngithi bekulahlekele that 20,000 ubasi besingasa understand ukuthi are we making profits or not. Okay. Yes, so wathi sisingcono si trade ne Bull and Bear khona icompany bathi Bull and Bear onomunye umfana bathi uThejane nabo Brian nabo Mbuso kwatradewa lapho ne. So over the years not we also made money. I think that deposit about 38,000. Not we also lost money kuleyo nto leyo. So as we lost money, so sisi wangimita well ngaphelela isibandlo sibengilongi zami kucela ngaphelela isibandlo ngiphelela isibandlo sisi wahlangana nami ngisetaxini eJemiston ngihamba ngeDurban ngiyozama umsebenzi wathi sisi Mthoni enza njani ngathi sisi but uyazi situation mina was not trading mina I'm willing ukuthi ngakulunga izinto imali yakho ibuyele because we were part of this thing together yabona we also lost money but because bengazi ukuthi le mali uyithathile imali yabantwana bakho as njobo umngami asho you lost money, let's try and get the money back to you. Makulunga izinto sizoyibuyisela leyo process. Ngathi mangithi one time usisi wahlangana nami ecourt. Sithe mahlangana ecourt wathi usisi Mtho manje ithi ngiqede sisi. Wathi manje senza njani? Ngathi sisi wayengakhulumi no Brian no TJ Nobasi. Wathi sisi ngikhulumile noBasi, we went to a court and uBasi uthena le mali akayazi wamphika ngathi sisi but lento enza uBasi uyayazi ukhohlakala ku wrong. Mina makulunga izinto we will push ukuthi your money must come back whether bayidlile or abayidlanga. Mina as a person who felt ukuthi this was unfair to you, your money needs to come back. Wathi okay akunankinga. We even went to court sasayina acknowledgement of debt. I'm going to go to ABSA to try and get my records to prove ukuthi le mali ya deposit account inela abafana njengoba sebathi kulobusisi abayazi bona le mali lento seyisele phezulu kwami. Right ke manje wona ngisengawe uje manje usisi ayenze njani ke manje? Mina ngithakhuluma usisi, maybe let's give you that opportunity. Okay. Yeah. Ngicela ukukhumbuza. Yes. Wena ungathatha le mali 2018 nakhumbuza. Yes, angayithatha why deposit. Yes, deposit. Correct. 2018 bowulo na i-contract wangilethela i-contract. Yes. Wathi ngizothola imali yami ngalendlela. Indaba yebo Bull and Bear nini indaba ye Bull and Bear ngitshelwe u hayi sesungayiphiki yabona ukuthi usekho honest. Qhubeka. Indaba ye Bull and Bear ngitshelwe uBasi wangipha ama number wena wakangipha ama number waka Mara siyabazi uBrian. uBrian akaze ngimbone ngamehlo. Usamthomfonela. Ngafonela vele ngizange ngimbone ngafonela ngoba nginikezwe uBasi ama number. Why basa kunika ama number kaBrian angathi? Because wena uthe nisebenza nonke. Yes nami ngavuma ukuthi nisebenza nonke because nale contract yakho inale zinto zeni nabo Brian. So it's fine lapho uBrian makaphika uthe yena akwazi. So mina into uthe yena akayazi lo mali. Okay. Mina into engifuna ukuyazi ukuthi 2018 2019 2020 ngihlangana nawe uyeJemiston ngithi mina umama uyagulisa esibhedlela ngidinga imali wena bowunemali uba nemali uhamba kuyemadebeni wena wahamba eDurban wayenza umsebenzi wayosebenza eDurban sisibenyofuna umsebenzi. Fast forward wena bawushada last year. Yes. Ushadile wazi ukuthi ngiyakholota. No ngikho ukuthi ukhona uBhayibheli empela. Yes ukuthi uya ukwazi ukukhuluma kakhulu wena. Iproblem yakho ukwazi ukukhuluma. Mara imali yami ingene e-accountini yakho. Into engimangazayo na i-contract lapra X ibhaliwe ukuthi mina Mthokozi ngivumile acknowledge the debt because that's why besingona ukuthi yonke into seyihlele ekhaya lami ndikamali yamoshe ecourt. Ubasi ufike ecourt wathi yena kule 20,000 umbala kuyi wazi 6,000 uyangithola and yes mina ngizomkhola ngoba umngani wakho angithi umngani wakho nisebenza nonke usendleleni yes akeze right washo vela wazi 6,000 kule mali le esecourt atshela ngathi ubasi akafuna ukuzobhadala ukuzosayina amaphepha wathi wena asiyilungisela le contract enayisana noba yi2 beyithini kahle kahle yeah ithini yazi beyithini wena ithi ngikhazi lapha yeah it was saying I will pay her between 2,000 and 5,000 every month until the amount of how much you paid. I think 60 because ngathi nale 26 ngoba iphonsa ki my well because I transfer 40 awukhuluma ngale yasecourt ukhuluma ngale yanginikeza ngikhuluma mina ngale navumelana ngayo ukuthi yena uzokubhadala malini nayi wasenda ngefone futhi nayi la nawe figures wakho le ikhuluma nge60,000 ukuthi wena kumele ukuthi ukhiphe i60 yes angisho ile 40 plus 9 right ke asikhuluma ama arrangement okubhadala wabhadala malini
yazi kwenzakalani wena ex kune ngibengibhenga nge-Standard Bank Okay. ngathi mangithola imali ye-UIF uyazi ngapha ne yathi mangena i-Standard Bank ngathi automatically every month imbadalo usestera I went to UIF because bengaspani njengoba bathi usestera ngiyaspana I'm sure yangena ke I think kwangena 3 or 4,000 angisakhumbuli ingena kusistela usestera kayingaki how many I times think it was once or twice no buza mina into niyazi Hayi, once Mayela. awome kancane so awuthami CEO Ayenzi sense. nalo udaba manje lingenile yabona kubothi nayo kunakala i-60,000 manje ila imali olibhokisi manje amasamonsi la asekhona hayi ngisho lawa kwangu-December lawo masha athi manje kumele ngithathe izinto athi kumele ngithathe lezi zinto eziwetha le mali and definitely ngizozigcova phela unless uma ngabe uyamgaya inyungu and then siyavaya but what about the arrangement ayi-onanga musa ngilapha ngingamtholi I even no asingakhulumi nge-arrangement ngoba azange uzuyi-one no ngi-honorile baba Nini? ingenile ngithi le Nini? le 4,000 when was it awuthami when was it I think last year around June or July once off bengaspani khane ngithole ispan manje to own an agreement it to sustain an agreement of course waze yaba namagap iyabrijeka hey but pick me out but mangaspani what do you do angispani call the person omkolodayo Yes. ufake uyawangifonela Sis, ngaze ngakhuluma uyawangifonela mina ngihlala ngokulandelela makhulu Sis, uyawangifonela ngaze mamela bathi yubona le Yes. angithi Why bathi wena did you mama uyeka ithuba Thokoza? yes alright ama-message wami njenge-CEO lawo ogcina. wona are you You never willing ukuthi answered me. umbhadale or vele uyamnokile alright so mina futhi sengifuna strong because usisi wakhe umtshele ukuthi naye wadliwa waye mina ngingathuki no akunandaba ukuthi udliwe umtshele ukuthi naye wadliwa ngithi bakwazi ubona ukuthi mina bathi ngiyabathreatisha wamtshela the very same story wathi nami ngadliwa nhlanhla waye wena ungafuna ukudliwa funa ngidliwe mina yilabo bafana wazi kahle usester besakaphila nalaphendulayo lento leyo akanitsheli lezinto angitshela zona ngamtshela ngathi afonele umthokozi phambi kwami azangavumi waye mina bekangiblock mangifika kubo bekangakhulumi nami bekakhuluma nalabantwana bakubo ngiyayifuna mthokozi imali yakithi ngiyayifuna baba hayi sisakunangiphila Yes, right ngoba imali ayikho mama siyenze njani manje ngiyathatha so ikuphi okubonile mhlawumbe ucabanga ukuthi ngiyabona kukhona nini la hayi ningakhulile mani mthokoza ngikolodayo kodwa so far wena yiziphi izinto ozibonayo Imali yakho. so far yiziphi izinto ozibonayo ukuthi imali yabo bakathatha should ngekayitholi imali because mina every month bengizomnika 10 ngikhale ngithole kanti why angazibambi umhafe bese uthatha izinto zakho wayathi ngeke ngithole imali yami no Ukuthi ngizomnika vele manje wayathi ngeke ngithole imali yami no angisangisho ngithole phela mawuthatha mina ngizokunika 10 sis every month ngiqeda ukusebenza every 10 wangitshela uze kimi lapha kwami uhleli nami ngoba ungimrasha ukuthi uzongibhadala usangibhadala Athatha-ke uzobona ube ne-clear mind ukuthi uzothola imali yakho. Yeah, that's what I'm saying. mara nizomhafa nyana Asikaze sambaleka ex. If ever kumele siwudrowa ama-bank statements, siyawadrowa, abone. abathi uyabalela bathi Nayekela uba rude imakahle, sikhulume kahle. nawe imakahle nawe Belela imakahle i-TV too much. njengawe alright manje ngisingawe Njengawe. wona CEO ukuthi singabamba ini izinto ozokwazi ukucala ukuthi ukhiphe 10k ulande 1 ukhiphe 10k ulande 1 asizwa ngayo sibamba ini mina mama ngifuna ukumbhadala usester because angifuni ukucontractus ngaze ngamtshela phambi kwendoda ngathi angithanda ukhoza ngoba ngumuntu we-church so mangizolwe ngicontribute oh uyachecha yes usesihlangane ne-church mina na oh alright umbuzo nawo No. uthi ubhuti yiziphi izinto ozibonile wena ukuthi manje singasebenzela phezu kwazo ukuthi unani ngoba nakubo Imoto. bathathe izinto ibiza bani imoto iphi imoto Umama wathi ufuna imoto. Yizo nona mayasazi ngoba lokho. Ufuna imoto wena sisi? Just mina ngifuna imali yami yes and whatever ezokwenza ukuthi umthokozi ngibambe alethe imali imali yami yakho back finish manje asizwa ngawe wena you are willing ukuthi umbambise ini ubonisa ukuthi wona you commit yourself into paying lalela if x you've got a contract that I can sign it's authenticated
ethi 10,000 every month, I'll do it just to get her off my back. Yeah, mara right now mbambisa ini. Mara manje ayiceda kanjani lento lokuthatha asayinise ahlulwe icourt. Usayinile court lo ngisayine yena wathi uzongibhadala. Mara uyibhadala ubaleka. So manje ngisho nakusithola la uyasebenza. Mara vele unayo imali ne? Inayo vele umakhonayo. Yekanayo Yeah, mama wathi indawo nje i-right mntwana. ngoba akasaba Mara i-right mos i-fresh or inethola. Asisoli kuyena according to what she's saying ukuthi sinemali. wayi ngisho kanjani Uyakhuluma ebantwini. nishada bawuthe ebantwini maye ungasho ukuthi ngikhulume kubantu bani Are you against ukushada? angikho against ukuthi asizwayawazi isilo kunjana yeni ufakazi wenu ukuthi ngisayini Alright ne akunajive ithini ke mina ke ngiqhubeke ngishayisa isipani. So yisiphi izinto ozibona ukuthi singazibamba mama? ayi TV assistant ayi preach Okay. Manje uyangithembisa ukuthi la uzibeka khona uzibeka on the same condition zibe safe angeke uzisebenzise. Mabaqala ukuhafa uzokwazi ukuthi uzibuyise back izinto lezi. ngabhadala nje yena imali yami Ngiyacela mama ukuthi ungigcinele ifridge. Awuthemba ithi ngishaye isipani sami. Right! Ifridge yaphuma, iTV yaphuma, istainless yaphuma. asiphume yebo bra X Isinto sithi half of a bread is better than nothing. nothing kunjalo Usizwa kanjani manje? Ngiyabonga kakhulu Brax. Ngiyabonga ngakho konke ongenzele kuona. Yeah. Kusho ukuthi njengoba ngisoqale kanje ngiyazi vele ukuthi kuzophela right. Yeah. Uhlala ubasiza abantu sibiza uthi izani ngikhona mahala. Yeah. Nami ngibonile ukuthi kuyayenzeka. Hayi ngiyabonga Brax. Awunamanga mawuthi uyifishe emanzini emlilweni. Yeah. Hayi bangene Brax ngiyabonga. Awuthemba? Nami ngangifuna nje ukubamba ngesandla. Yeah. Kakhulu kade semfuna lo muntu lo njengoba basho magreza 2017 Yeah. 8 years it's a long time. So yeah sizile mfethu bengeke simthole futhi if bengasuku. Kahle. No, akunankingi. Ngizongenela emotweni. Yeah. Dlala ngisho mina ngithi alikho icala elibolayo. Alikho icala elibona and yonke ifish inesuku lalo ukuthi yongena kuphi epanini. Ngirayime emlilweni ngifishe emanzini. There is no way ukuthi le ndaba lena engafa. Maria ngithusa makathu. Go straight. At the roundabout, take the first exit. Exit now. At the roundabout, take the second exit. Exit now.
Turn left. Stay left. Rerouting.
Exit right. Stay left.
Stay left. Recomputing. Stay left, and then turn left. Turn left. Finding new route. Never mind. I'll find a new route. Stay right. Okay, let's find a new route. Finding new route. Never mind. I'll find a new route. Stay left, and then turn left. Recomputing. Make a U-turn. Stay left, and then turn left. Rerouting. Okay, let's find a new route.
Stay right, and then exit right. Exit right. Stay left. Stay left. Recomputing. Stay left. Stay right, and then turn right. Turn right. Stay left. Stay right, and then exit right. Exit right.